bazalwane, siba kukhanya, sibe incwadi, sibe umsawoti, sibe liphunga lelimnandi kubantu lababhubhayo. Sibizelwa lokho ukuthi sondelani nibuye nizokwakhiwa. Ngakhuluma kakhulu kanti lesikhathi asisamvumele. Ayisika. Sondelani. Nikhona bazalwane? Sondelani. Maki ukhanya kwasesikhohlwane. Kunsipho make umsawoti. Emflamdi make ngicwala. Make wami uliphunga lelimnandi. Niyayibona le ndaba bazalwane. Yiloko lesibizelwa bona kuthiwa sondelani sizokwakhiwa sinikwe lezinto lezi. Uhambe wazi. Niyabona bazalwane. Uhambe wazi athi make lona mina ngikukhanya. Athi make lona mina ngisawo. Athi lona mina ngincwadi. Athi lona asho lokunye lokuhlukile ngoba kunengi kakhulu bazalwane. Kungaba iBhayibheli lithi sondelani. Sondelani. Uma sakhiwa bazalwane. Sakhiwa ngalokwehlukahlukene. Kunaleli gama nje lelithi thishela umfundisi. Kube lo muntu angafundisa akhulume afundise nangempilo yakhe. Niyabona bazalwane ukuthi likholwa lihamba kanje, lihamba kanje, lihamba kanje. Niyabona lomunye athi mina ngincwadi. Uma abantu bafuna kubuka ukuthi likholwa lifundeka kanjani, lifundeka kanje, lifundeka kanje likholwa. Niyezwa bazalwane lapho angithi nje umfundisi bekhuluma lathi ubuya le ekozini bazalwane ekozini bafike bamtshela niyabona uma athi make nandwande athi yena ngisawo. Niyabona uma impilo iduma kuleyo ndawo afike yena ayifike ayenze ibe mnandi. Niyabona bazalwane nani sondelani ku sondelani ku angisayigcina bazalwane. Ngifuna ngithinta lamagama kumcokwa uthi umcokwa ukhona into lekuhlalele. Mina nje ngiyafuna bazalwane